Zilokhu ziyaqhubeka iy'ncomo ziyangena ey'bheke kukhwalithi umfoka Biyela. UQuality siyamazi sonke umuntu ohlezi ey'chomela ngezinto akanazo kanti futhi nengezo ikhona. Abanye abalandeli bomculo wamaskandi bathathe ithuba bancoma uQuality ngendlela uhlelo aliphatha ngayo emcimbini. Abanye bamgqugquzele ngokuthi uQuality kumele aqhubeke elokhu eliphatha uhlelo uzogcine eyinkunzi. Baphinde bathi fahla nangapha ukumculo wakhe. Bathi umculo wakhe nawo u-right kodwa uma engaqinisa ngapha ekubeni u-MC kungamsebenzela kakhulu lokho. Ukuphatha uhlelo yenye yey'phiwo kaQuality anazo kodwa angakaze akhulume ngazo. Abantu babe sebemfisela iy'fiso ezinhle zokuthi bayafisa ukubona umfoka Biyela ese-MC emcimbini emkhulu kamaskandi.